iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Banywanyi inshuti zacu mwabonye butandukana, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Naho mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104.3 y'ijwi ry'Amerika. Mbanje kubifuriza wa gatandatu muhire n'ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'Amerika. Muri aka kanya turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari, araza gukurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara, naho guhera saa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki. Amakuru y'akarere k'ibiyaga bigari tuyahere i Rusizi, intara y'uburengerazuba bw'u Rwanda, aho abaturage bavuga ko bahohoterwa n'abantu bitwaje intwaro bakeka ko bashobora kuba ari abasirikare bo mu ngabo z'u Rwanda. Umunyamakuru wacu Temistokle Mutijima aratubwira ibindi kuri iyi nkuru. Baravuga ati ubu ngubu ikintu tugiye kubakorera, tugiye kubajyana muri stade, nimushyika murishyura amafaranga 50,000 mwese. Nimumara kwishyura n'umwe muri abo baturage bane bavuga ko baraye bahohotewe n'abo bita abasirikare ubwo bari bavuye kurangura amata mu baturanyi batunze inka. Byarahagana hafi saa 4 z'ijoro ry'uwa kane ushyira uwa gatanu. Uyaragaruka muri make kuko byagenze kugira ngo abo babasagarire bitwaje ingamba zo kurwanya icyorezo cya COVID-19. Buri muntu 5,000 ubundi tubarekure mwigendere. Ndababwira ati cyakoze njyewe 10,000 muri kuducanye n'umutware wanjye ntabwo twabibona. Njyewe ndi kubona twabona 5,000 ariko nabwo tukabibona tubigujije, noneho ejo twava gucuruza amata tukayishyura. Byabaye ngombwa ko babiri muri abo baturage bitabaza umuvandimwe wari imuhira ngo azanire amafaranga abo basirikare babone kubarekura. Uyu nawe avuga ko ahageze yasanze babafasha ari abasirikare ndetse bafite imbunda ebyiri. Bambwa kabasha umutekano wo kusinamira abakingira nkari n'abanyerondo yenda baba bafashe kuba amatari bavuga ati gwabaye nijoro. Bageze sanga ubwo n'abasirikare. Abasirikare babiri bari bambaye uniform bafite n'imbunda. Bambwiye ati reza ibyo bitanu byacu bitakombe bahereza. Maze kubahereza bati noneho mwite ko mwikura amata yanyu, mwite ko mwigendera. Nyuma yo gusangana umwe mu bo bari bafashe amafaranga agera ku 50,000 y'u Rwanda, abo basirikare ngo bashatse kuyamwambura yose ku gahato abanza kuyabima. Ibyamuviriyemo gukubitwa no kuraswa isasu mu rubavu. Mu buryo bugoranye, Ijwi ry'Amerika yabashije kugera mu cyumba rwariyemo mu bitaro bya Gihundwe. Biragaragara ko imyambaro ndetse n'ibyo aryamyeho byose byahinduye ibara, biba umutuku wijimye kubera amaraso menshi yavuye. Bamwe ati ngo uzana amafaranga ufite tukureho yacu ansigara turagusubiza. Maze kubyanga abafite inkoni ubwo bayinkubise umutwe, numva umutwe urazengereye, numva nta bwenge. Barambwira ngo icara hasi, ahandi ndica. Umusirikare umwe aravuga ngo ubundi n'unyana w'imbwa wayibiteshereje umutwe wayirase. Umusirikare umwe ufite imbunda arakokiye. Icyo nabashije kumva nuko nabashije kumva bandashe, barangije baraza baransaka, banjyana amafaranga n'ifite telefone nayibahaye ngo bahamagare. Banjyana amafaranga n'ifite n'ibyangombwa, barangije barigendera. Ndabona umubiri wose wuzuye amaraso. N'iryo sasu cyangwa hari n'ibindi bikomere wagize? Iryo sasu ikindi gikomere mfite mu mutwe. Urumva umeze utari ngubu? Numva ndi kuribwa cyane ahanga bandashe no mu mutwe. Yaba uyu ndetse n'abagenzi be bagasaba ko inzego zibishinzwe zikora akazi kazo bagahabwa ubutabera. Icyo dusaba ko cyakorwa ni kimwe, ubutabera nibukurikizwe, ababigizemo uruhare bahanwe, buri wese akuremo isomo n'utekerezaga mu mutima we kugira urugomo ndetse no kugambirira ibikorwa by'iterabwoba cyangwa n'ibindi bitemewe. Igihe cyakorwa nuko babashaka, noneho bakansubiza ibyo nambuwe bakanamvuza. Icyo nasabaga cyakorwa navuga ko hakomeza kwa iperereza nyine kugira ngo bagenzure neza, barebe nimba bari abagizi ba nabi babasha gufatwa. Mu byamenyekanye abo bagizi ba nabi bambuye aba baturage harimo amafaranga y'u Rwanda agera ku 80,000 ndetse na telefone ngendanwa. Kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru, yaba ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi ndetse n'ibiro by'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda nta bari bagashatse kugira icyo batangaza ku byabaye. Inshuro zose twagerageje kuvugisha izi nzego zombi ku murongo wa telefone ntibyadukundiye, yewe n'ubutumwa bugufi twabahaye bigaragara ko bwanabagezeho ntibabusubije. Baramutse bagize icyo badutangariza turabibatangariza mu makuru yacu ari imbere. Si ubwa mbere aha mu karere ka Rusizi humvikana urugomo n'ubujura bikozwe n'abitwaje intwaro, yewe barimo n'abambaye impuzankano y'igisirikare cy'u Rwanda.
mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize wa 2020 nabwo abantu bitwaje intwaro bateye urugo rw'umuturage mu murenge wa Gihundwe basiga bisha umugore we mbere yo gusahura amafaranga asaga 400 y'u Rwanda. Ni mu gihe mu kwezi kwa 9 k'uwo mwaka naho abantu barimo bambaye umwambaro w'igisirikare cy'u Rwanda RDF bitwaje intwaro nabwo bakubise abaturage babiri mu murenge wa Mururu babasiga ari intere. Aho hose abaturage bagasaba ko abakora ibyo bakurikiranwa bakabiryozwa. Temistokle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda. Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi aho umunsi mukuru mpuzamahanga wahariwe radiyo ubundi ari kuri uyu munsi ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa kabiri bo bawijihije ejo kuwa gatanu. Minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru Marie Chantal Nijimbere arashima ko amaradiyo yiyongera mu Burundi. Iyi nkuru turayigezwaho na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda. Uno munsi ushitse mu gihugu c'u Burundi hibonekeza igwirirana ry'amaradiyo. Umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere arongoye ubushikiranganje bwo kumenyesha amakuru ashima iyo ntambwe Uburundi bugezeko, akamenyesha ko n'intererano yayo mu iterambere ry'igihugu yibonekeza. Iradiyo rero ifise uruhara ntangere mu guhuza abantu, mu guserura akari ku mutima muri bamwe n'abandi kugira ngo n'agahaze gashobore gutorerwa inyishu canke gakosorwe. Byose bigashobora gutuma nuko amaradiyo aguma agwiza ibiganiro bishimikiye ku iterambere rirama, gushikiriza imigambi y'igihugu eka mbere n'ibiganiro binezereza. Niyo ibintu bitaba biriko biragenda neza, iradiyo iguma ku kivi igahumuriza imitima yongera ishikiriza inyifata ibereye yo kwisungwa nk'uko inzego z'igihugu ziba zabishikirije. Uwo munsi uhariwe iradiyo ushitse hari amaradiyo yugawe mu Burundi nka radiyo y'Ijwi rya Amerika na BBC y'Abongereza, tutibagiye ayasambuwe mu mwaka 2015 ubakorera mu mahanga nka RPA na televiziyo Renaissance. Nestor Bankumukunzi arongoye urwego rw'igihugu rujejwe gucungera ingene imenyesha amakuru bikora sense yamenyesheje ko ayo maradiyo yaronse ubutumire kandi ko ibiganiro n'abarongoye ayo maradiyo vyatanguye. Amenyesha ariko ko abazana amananiza atakibanza bazohabwa. Barongoye ibinyamakuru vyose vyafatiwe ibihano bikugarwa turamaze kuvugana, kiretse bamwe bavuze yuko mu gihe hadafashwe ingingo ziraba n'ibindi twabonye ko twe bitaraba ikigo turongoye bitaraba n'umwuga wo kumenyesha amakuru, abo ntibashimye kuza mu biganiro. Ubu rero tuguma tubarindiriye umunsi bifuje kuza kugira ngo tuvugane gusa ibiraba ibinyamakuru vyabo tuzovugana, ariko hari ibibazo bindi twumvise bazanyemwo nibaza ko vyohava biraba kumbure abanyapolitike canke abandi ariko bitaraba ikigo sense. Abandi rero turiko turavugana kandi turizera yuko mu minsi iza bizogenda neza. Twanka rero kurimira ku rwiri abo babona umenga turiko turateba suguteba no kugira ngo twitonde kumbure duhava itumira ibinoze neza. Inosa Muhozi ari mu barongoye ayo maradiyo amenyesha ko kiretse ko atabutumire baronse kubona abarongoye amaradiyo yihereyeko na Bobo Rugurika atwara RPA bakatigwa urubanza rwo guherayo bigaragaza ko atabiganiro leta ishaka. Nta wigeze dutumira biboneka kuko twabonye ku marezo sosiyo ikete bitumira abayobozi batavuga ati umuyobozi naka cyangwa ikimenyesha makuru kinaka. Urumva rero nta watubwiye ko dutumira. Icya kabiri naho bo dutumira barazi ko turi mu buhungiro. Icyo twahunze barakizi, twahunze kwicwa, twahunze gufungwa, twahunze gutotezwa. Icya kane uho byunyutse washobora kuba gute ngo badutumire ntitwaza muri iyo ndwi nyene baciye baduciye urubanza rwo gufungwa guherayo na biriya bindi mwese mwabonye. Je nibaza ko ikibazo tarawukiri nico tuba tuvuga tuti ibibazo nawe biramurengeye natwe biraturengeye. Ibibazo biraba n'abandi barundi bose, cyabamenyesha amakuru ntigishobora gutora inyishu n'ibibazo bindi bijyana naco bidateye inyishu. Naho niho duhagaze, twe turashaka kuganira kabisa. N'uno munsi boba ahantu dushobora guhurira tukaganira, twotangura tukaganira. Uwo munsi mukuru wahariwe iradiyo wahimbajwe mu Burundi kuri uno wa gatanu ku civugo c'ishirahamwe UNESCO kigira kiti isi nshasha amaradiyo mashasha. Uwo munsi rero wemejwe na UNESCO mwaka wa 2011 mu nama igira 36 bisabwe n'igihugu ca Espagne. Uhimbazwa ku isi yose igenekezo ya 13 mu kwezi kwa kabiri uko umwaka utashe. Mu Burundi kugeza uno wa gatanu haharugwa amaradiyo 41 harimwe 19 yegereye abanyagihugu nk'uko vyashikirijwe n'umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva radiyo Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro Iwanyu mu ntara.
iwanyu mu ntara. tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Aya makuru tuyahere mu Rwanda aho igisirikare cy'icyo gihugu cyatangaje ko Lieutenant General Jacques Musemakweli yitabye Imana mu rukerera rwo kuri uyu wa gatanu. Yari umugenzuzi mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Bakoranye nawe mu gisirikare batangarije ijwi rya Amerika ko bababajwe n'urupfu rwe. I Kigali inkuru irambuye tuyibaje Asumta Kaboyi. Twababaye pe oya ncitse umugongo. Ukuru we wari umuzi amaso ku maso ni inshuti yanjye. Reka ngubwire mu gupfusha data. Aba ni bamwe mu basirikare babanye na Lieutenant General Jacques Musemakweli bavuganye n'ijwi rya Amerika bagaragaza akababaro katewe n'urupfu rwa nyakwigendera. Mu rukerera rwo kuri uyu wa gatanu nibwo ku mbuga nkoranyambaga hacicikanya amakuru avuga ko Lieutenant General Jacques Musemakweli yitabye Imana mu ijoro ryakeye. Aya makuru akaba yemejwe n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda Lieutenant Colonel Ronald Rwivanga. Uyu musirikare mukuru agiye afite imyaka 59 y'amavuko. Ababanye nawe bagaragaje agahinda gakomeye batewe n'urupfu rwe. Colonel Twahirwa Rudoviko wasezerewe mu gisirikare na Rutayisire Auguste wasezerewe mu gisirikare afite ipeti rya kapiteni. Ni ibintu bidutunguye, urupfu rutunguranye rwose, ntabwo twamenye n'ibyagenze. Ni akababaro gakomeye cyane, twababaye pe. Twarabanye kumara imyaka myinshi, twabanye nawe akiri n'umusirikare muto cyane, twabanye mu ntambara zikomeye. Urupfu rwe rero rwakiriye ute? Oya ncitse umugongo rwakiriye nuko ntakiri rwakayitari na rwigemo. Wari umuzi by'umwihariko wowe usibye wenda kumva ko ari umusirikare mukuru, we wari umuzi amaso ku maso? Amaso ku maso ni inshuti yanjye. Reka ngubwire mu gupfusha data urwo nafunguyeho. Lieutenant General Jacques Musemakweli n'umusirikare ufite amateka akomeye mu Rwanda kuko ababanye nawe bemeza ko yinjiye mu gisirikare akiri muto ndetse akaba n'umwe mu bagize uruhare mu guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Abavuganye n'ijwi rya Amerika babanye bagaragaza ko bazakomeza kumwibukira ku butwari bwamuranze. Uyu ni Colonel Twahirwa Dodo. Ndamwibuka ku bintu byinshi. Bajya kumurasa yatabaraga bagenzi be. Yari umuganga, iki gihe yari umuganga, abaganga bacu baga hasi, yari umuganga. Ajya gutabara bagenzi be barashe, ajya kubavana kuri front abasubiza inyuma. Ajya kubavana kuri front abasubiza inyuma nibo bamurashe nawe bamurasa mu nda, amaravamo turasubizamo. Ariko urumva ko ni ubutwari bukomeye cyane, kumva ko ajya gutabara bagenzi be baje ku rugamba akabasubiza inyuma kandi akaoperatinga. Ni ibintu bikomeye cyane ibyo ngibyo. Namubonyemo ubutwari bukomeye cyane bwatuma mwibukeho cyane n'ibindi byinshi yakoze kandi byiza byo kubura igihugu, byo gufasha igihugu. Akazi kenshi yakoze yakoze byiza kandi ifasha igihugu cyacu. Jacques Musemakweli yari ashinzwe kugenzura no gukurikirana ibirebana n'imicungire y'ingabo, amahugurwa, ibikorwa bya gisirikare, ibikoresho n'imicungire y'umutungo by'ingabo z'u Rwanda. Mu zindi nshingano ze yari ashinzwe gukurikirana no gutangira iperereza ku ihohoterwa rikorerwa umusirikare cyangwa se rikozwe nawe. Lieutenant General Jacques Musemakweli ari mu basirikare bakomeye igihugu cyari gifite ndetse yagaragaye mu myanya itandukanye mu bihe binyuranye. Mu kwezi kwa mbere ku mwaka wa 2018 nibwo Jacques Musemakweli wari ufite ipeti rya General Majoro yazamuwe mu ntera na Perezida wa Repubulika amugira Lieutenant General. Mu zindi nshingano yashinzwe harimo kuba yarabaye umuyobozi wari ushinzwe ingabo zirinda umukuru w'igihugu. Umwanya yavuyeho mu mwaka wa 2016 agirwa umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka. Mu kwezi kwa kane umwaka wa 2019 Lieutenant General Jacques Musemakweli yagizwe umugaba mukuru w'inkeragutabara mbere y'uko ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 2020 agirwa umugenzuzi mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Uyu musirikare yabaye na perezida w'ikipe y'ingabo z'u Rwanda APR guhera muri 2013. Abantu banyuranye bakoresheje imbuga za WhatsApp bakomeje guhuriza ko nyakwigendera yari umusirikare mukuru ari kuwucisha make ari kugashyikirana na benshi. Kugeza ubu usibye amakuru avuga ko yazize indwara, nta makuru arambuye igisirikare cy'u Rwanda kiratangaza ku rupfu rwe.
Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rwabwiye Ijwi ry'Amerika ko rwatangiye amaperereza ku musizi Innocent Bahati Musa umaze iminsi 6 aburiwe irengero. Abavandimwe batabaje inzego zibishinzwe ngo zibafashe kumenya aho ari. Ku cyumweru gishize yari yagiye mu kazi mu karere ka Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. I Kigali, Eric Bagiruwubusa. Amakuru y'ibura ry'umusizi w'umunyarwanda Innocent Bahati Musa Ijwi ry'Amerika riyamenya bwa mbere yacicikanaga ku mbuga nkoranyambaga nka Twitter n'ahandi kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru. Umuvandimwe w'icyarimwe bakorana n'umwuga w'ubusizi bwana Junior Rumaga avuga ko Bahati yabuze ku mugoroba wo ku cyumweru tariki 7 z'uku kwezi kwa kabiri. Avuga ko Bahati yari yagiye gufata amajwi n'amashusho y'igisigo mu karere ka Nyanza, ariko mu masaha moya ahamagarwa n'undi muntu batabashije kumenya ngo bahurire kuri imwe mu mahoteli yo mu mujyi wa Nyanza. Nyuma ngo telefone ze zahise ziva ku murongo. Umusizi Rumaga avuga ko yahise amanuka i Nyanza gushakisha umuvandimwe, ahita amenyesha inzego z'ubugenzacyaha ngo zimufashe kumenya irengero rye. Ku munsi wo kuwa kabiri ndi gutegeza ku itariki 9 hari nibwo nagiye i Nyanza ngenda nyine nk'umuvandimwe gukurikira, urumva byari byatangiye kuntera impungenge gukurikirana uko aho yaba ari kubaza abo baherukana neza, birangira mbuze irengero rye. Bariko mbyita niko kuverekana yambaza ubuyobozi bumfashe, mbabwira ikibazo ukuntu kimeze, banyizeza yuko bagiye kumfasha. Negereye ubuyobozi bwa RIB bwa Nyanza ndagenda bansaba yuko nandika iyo case, ndayandika nuko nyine byagenze geranyije n'amakuru maze kugirwa ngubwo bambwira yuko banyizeza yuko bagiye kumfasha. Umusizi Bahati mu kwezi kwa kane k'umwaka ushize 2020 igihe u Rwanda rwose rwari muri gahunda ya guma mu rugo nk'imwe mu ngamba zo guhangana n'icyorezo COVID-19, yari yatangarije radiyo Ijwi ry'Amerika ko asanga ibihugu byo ku mugabane wa Afurika bitagombye kwigana ibihugu bikize ngo bishyireho gahunda ya guma mu rugo kuko abaturage bashobora kwicwa n'inzara kuruta kwicwa na COVID-19. Mbere gatari ku Umusizi Bahati yari yashyize hanze igisigo gikubiyemo ubutumwa yageneye ibihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara ku myitwarire yabyo imbere ya COVID-19. Ni igisigo yise urwandiko rwa bene Gakara, aho avugamo ko ibihugu n'u Rwanda rurimo bitagakwiye gushyiraho gahunda ya guma mu rugo. Sinkwinginga ndagusaba mwugurure mukotane mukore mubikore kandi nzira ikigendwa korona igenda no mu note mwayikingira mwagwa mu nzu nibyo murakingirije turukibwera ejo izaziva mu Burundi dore ntitwugarira kimwe ugurure cy'abantu bahige Gakarakara ka mama bikore none aho bakikumva kuko ejo wasoraga nasibira gatatu mutware ntabone igena gombwa ejo Umusizi Rumaga akavuga ko ibura rya mugenzi wabo ribateye impungenge kandi kumubura burundu byaba ari igihombo gikomeye bitari gusa kuri bo ahubwo ku gihugu no kwisi muri rusange. Ibyo ari byo byose ubundi umuntu uvutse ku gihugu wese aba ari umusaruro. Noneho Bahati umusore w'120 akagira uburebure bwa 2 cm 3 akagira imbaraga, akagira ubwenge, akagira ubuhanga, akagira iki. Kandi nanone nkatwe nk'abasizi yari umuntu umeze nk'umubyeyi, yari umuntu udutoza kuganira, umuntu udutoza kuvuga, yari umuntu turemesha ikinyarwanda tukagira aho duhurira, yari umuntu udutoza gutarama, yari mbese sinzi ni igihombo kuri twebwe kandi si n'igihombo kuri twe gusa, ni igihombo ku banyarwanda, ni igihombo ku isi muri rusange. Ibyo byo kwitekereza ko yanabura byo ntibikabe, ahubwo nifuza yuko wenda bikunze ku mugani badufashe namwe mukomeze wenda mubifashe kugira ngo niburi ibintu bigire kure bishoboka. Ijwi rya Amerika twahamagaye bwana Thierry Murangira uvugira urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda kuri telefone ye ngendanwa ngo tumubaze kuri iki kibazo, ariko ntibyadukundiye. Mu butumwa bugufi yohereje Ijwi rya Amerika, umuvugizi wa RIB yavuze ko ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka sitasiyo ya RIB mu Busasamana mu karere ka Nyanza yakiriye Junior Rumaga na Fobekeza basaba ko babafasha gushakisha umugabo witwa Innocent Bahati umaze iminsi batazi aho aherereye kuva ku itariki 7 z'ukwa kabiri. Bwana Murangira avuga ko RIB yatangiye iperereza kandi ko ikizavamo bazagitangaza. Hari ibaruwa ifunguye biboneka ko yanditswe ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka 2021 n'abavuga ko bahagarariye abakirisitu Gatolika mu Rwanda. Iyo baruwa y'amapaji 11 bavuga ko bayigeneye abepiskopi Gatolika mu Rwanda ifite umutwe ugira iti turatabariza Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Muri iyo baruwa bayanditse banenga bikomeye imyitwarire ya Kiliziya Gatolika mu Rwanda muri ibi bihe bya COVID-19 bo bita coronavirus nyarwanda. Bavuga ko leta yitwaje iki cyorezo irenganya abanyarwanda, Kiliziya Gatolika ikaruca ikarumira. Banayinenga ko mu bindi byemezo bifatwa n'ubutegetsi birimo imisoro bavuga ko iremereye ku mitungo itayimukanwa n'ibindi muri rusange Kiliziya ikinumira. Bayinenga ko hari abicwa ku maherere n'ababurirwa irengero irebera ntisaba ubutegetsi kubihagarika. Hari urutonde rw'abagarukaho ko bashimwa n'abanditsi iyo baruwa mu kuvuganira rubanda babinyujije ku muyoboro wa YouTube n'ahandi. Abone Apotre Mutabazi, umunyapolitiki, Madame Victoire Ingabire Umuhoza, Bwana Aimable Karasira, Madame Mugwiza, Madame Damangi rya Mugwiza Yvonne, Pastor Shadrack Uwizeyimana
umusizi Innocent Bahati Musa waburiwe irengero. Twashatse kumenya niba Kiliziya Gatolika mu Rwanda barabonye iyi baruwa yabagenewe, ariko ntibyadukundiye. Umwe mu nshuti za hafi za Bwana Bahati Innocent utashatse kumenyekana yatutangarije ko kuba izina rye ryarashyizwe ku rutonde rw'abavugira rubanda barimo n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ubwabyo bashobora kubizira. U Rwanda mu bihe bitandukanye rukunze gutungwa agatoki n'imiryango mpuzamahanga ndetse n'ibihugu bya rutura ko ruhonyora uburenganzira bwa muntu. Mu minsi mike ishize, hari mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka, u Rwanda rwasabwe guhagarika ibikorwa birimo guhonyora uburenganzira bwa muntu, hari mu gikorwa cyo kumurika uko rwashyize mu bikorwa imyanzuro nama ngarukagihe ku iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu i Geneve mu Busuwisi. Ni ibirego ruhora rwamaganira kure ruvuga ko nta shingiro bifite. Mu ibaruwa ndende ifunguye, Bwana Christopher Kayumba, umushakashatsi icyarimwe n'umunyamakuru wahoze yigisha muri kaminuza y'u Rwanda, yandikiye umukuru w'u Rwanda Paul Kagame ku itariki 10 z'uku kwezi anenga imyitwarire y'inzego muri ibi bihe bya COVID-19. Uyu yumvikanisha ko nubwo abategetsi bakomeza guhakana ibikorwa byo guhonyora uburenganzira biriho mu Rwanda nk'iyicarubozo no gufungira abantu mu nzu z'imbohe z'ibanga zizwi nka safe houses biriho, akavuga ko ababihakana barimo Minisitiri w'Ubutabera byashoboka ko batazi ukuri mu nzego bashinzwe cyangwa se bakirengagiza ukuri kw'ibiriho birinda ingaruka byabagiraho. Bagira ubusa, Ijwi ry'Amerika i Kigali. Banki Nyafurika yishinzwe iterambere izaha Burundi miliyoni 150 z'amadolari azakoreshwa mu kubaka imihanda, gukwirakwiza amashanyarazi mu gihugu cyose no guteza imbere ubuhinzi mu ntara za Ngozi, Kirundo na Muyinga. Pierre Claver niyo nkuru. Ibanki ya Afrika ijejwe iterambere, Banque Africaine de Développement, yemeza ko itazokwigira iheba gufasha Burundi mu migambi y'iterambere. Ndoye Daniel asarukira iyo banki Bujumbura yabibwiye umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu inyuma y'umubonano bagiranye kuri uyu wa kane. Ndoye Daniel yabwiye abamenyesha makuru ibisata bikuru igiye kwitaho kurusha ibindi. Nous avons parlé de nos programmes en cours qui est axé sur plusieurs secteurs. Ati twavuganye imigambi turiko turarangura hano mu gihugu hamwe niyo tugiye gutanguza vuba. Ubu turiko turubaka amabarabara atari make hagati mu gihugu no mu bisagara, ayandi turiko turayasubiramwo, ayagera ku birometero birenga 150 azohera vuba. Turashiramwo na kaburimbo. Igisata cyo gutanga umuyaga nkuba ubu naco turiko turagikoreramwo no kugwiza canke kubaka ingomero zawo. Twifuza ko abanyagihugu benshi baronka umuyaga nkuba. Mu burimye naho ubu dufise imigambi ikomeye, tugiye gufasha abarimyi mu ntara za Kirundo, Muyinga na Ngozi kuko haramera nubwo hakunze gutera inzara. Twifuza no gutanga ingurane ntonto mu mashirahamwe yo kwiteza imbere, haboneka ubuzi mu gwaruka n'abakenyezi haba muri ico gisata c'uburimyi canke kubandanya kubaka amabarabara. Amafaranga ariko arakoreshwa muri iyo migambi arenga miliyoni 150 y'amadolari ya Amerika, azokoreshwa mu migambi igera ku 19. Ayarenga miliyoni 200 z'amadolari ya Amerika muri iyo mfashanyo y'iterambere yitwa Aide au Développement Durable azokoreshwa mu burimyi n'ubworozi, ayandi mu kubaka amabarabara no gukwiragiza umuyaga nkuba mu gihugu. Umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni nawe yeretse Ibanki ya Afrika ijejwe iterambere aho yoshira inguvu mu guteza imbere igihugu. Moyize Nkurunziza na muvugizi w'umushikiranganje wa mbere yeretse wasarukira iyo banki ya Afrika ijejwe iterambere intumbero ya leta na cyane cyane imigambi mikuru leta y'u Burundi yashize imbere, ari naho bifuza ko iyo banki yabandanya ifasha, akaba cyane cyane ari mu guteza imbere uburimyi, ari naho bifuza ko iyo banki yabandanya ifasha, akaba cyane cyane ari mu guteza imbere uburimyi, botunganya umwimbu, binakunze barondere n'ubuhinga bwo guhingura uwo mwimbu kugira ngo uvemwo ibindi biribwa canke ibindi abantu bose bashobora gukenera. Yasabye kandi iyo banki ko yo raba ingene ifasha mu gisata c'indero na cyane cyane mu vyerekeye ubushakashatsi mu vy'uburimyi. Aravuga kandi ko bagiye kubandanya muri ca gisata c'amabarabara, aho bagiye kubandanya bakora ibarabara rya Cankuzo Gisumo hamwe n'ibarabara nimero 3 Rumonge Gitaza. Aravuga kandi ko bagiye kubandanya mu gufasha kwagwaruka kugira ngo rushobore gushikira
imitahe izobafasha kwiteza imbere. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 amashirahamwe atari make mpuzamakungu n'ibihugu vya Buraya vyarafatiye ibihano Uburundi bihagarika imfashanyo vyahora biha ico gihugu kubera indyane za politike zaharangwa, ndetse n'ubu izo mfashanyo ntizirasubira gutangwa. Umushikiranganje wa mbere arashimira ibanki BAD ko itabaye nk'abandi. Nyakubahwa umushikiranganje wa mbere yashimye cyane ingene iyo banke idahengeshanya gufata mu mugongo igihugu cy'u Burundi. Yashimye kandi ko iyo banke itahaye umugongo igihugu cy'u Burundi mu myaka iheze, aho muzi yuko ayandi mashirahamwe canke ibindi bisata mpuzamakungu vyagerageje guha umugongo Uburundi guhera mu mwaka w'2015. Ibanki ya Afrika ijejwe iterambere izokora iyo migambi mu kiringo c'imyaka 5. Igice ca mbere catanguye kuva mu mwaka w'2019. Iyo banki yatanguye gukorera mu Burundi mu mwaka w'1968. Pierre Claver Nkuru, Kigali, kubwijwi rya Amerika. Urashaka gusoka, urashaka umunyenga, tuzenguruke Kigali muri Porsche Cayenne, bagufotora uzenguruka convention, jya ku mafaranga nashonye, uteye neza fata akaboko nta zoni, ngoma kanamba ndagura champagne, nagira imbaraga sinarusha Samson, ubyina neza kandi negura ntabara, dore burenda gutya DJ ntanyorohera, in the morning gendi hangover, ndagutumira iyo ntuye inbox. I don't love your money, I just love you so. Indoro yawe mbona ibita byinshi, uburyo unsekera. Honey, nakupenda honey, darling, nakupenda pia. Buri mukobwa wese yakwifuza. Ikitaba cyose ukunda ndakiguha, mutabani bya mirenge byose ndaguha. Uryoshya uburyo nakubonye wanywaye n'uruhande ubyina ayikaira neza tap nachoki guy made me lose my mind wambaye uko mbyifuza gutumwari mwese umeze nkawe ugenda n'akanamba kawumaye ukiza byawe bwanzeje shaka ukuntu nakugera nkavugana nawe.
aha niho dusoreje amakuru twari twabateguriye hamwe na Geoffrey Mutagoma wafashije kuyabagezaho. Mwese muri Canada hitwa Gatineau, abize muri college ya Mutagatifu Therese kimwe nawe Madame Therese Poirier n'abandi mwese mwumva ijwi rya Amerika ku migabane yose y'isi, tubifurije umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana. muracyumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Usibye ku maradiyo yanyu, mushobora kudukurikira no kuri Facebook na YouTube VOA radiyo yacu. Nyuma y'amakuru y'ibiyaga bigari n'ikiganiro Iwanyu mu ntara, mu kanya gato cyane turongera dusuhuzanye mu kiganiro